Sanibona sanibingelela ehlelweni lethu Emrova TV podcasting njengenjalo nithumelela ngobani ngubhuti Paris wakamthweni keke namuhla ke futhi asambi sodwa ke sihamba nangusisi lapha othi ucela ukuthi naye simsize ngoba Nkosi yami naye uyabona lapha kuma YouTube na ku Facebook ukuthi hayi ihlelo lethu liyabanceda abanye abantu ake simuzwe ukuthi namuhla yena uthi simnceda ngani singakaqithi isikhathi ake sinezi ithuba ukuthi abingelela ababukele emakhaya. Sawubona sesikunjani? Sanibonani bhuti njani? Ngiyaphila sacela ubingelela ababukeli beMrova TV podcast. Sanibonani babukeli be-TV podcast igama lami nguLindiwe Mahlangu ngiqhamuka eBhekali. Okay, ngiyazwela ke babukeli ke uthi uLindiwe kaMahlangu. Akusitshele ke sesiwami ke ukuthi ulethwe yini ehlelweni lethu? Hey bhuti wami izinto ziningi emhlabeni. Ngizalwa ekhaya sizalwa simantombazana sibabili kanye nomama nobaba. Okay. Hey impilo le engiyenzile kudadewethu ibhlungu kakhulu. Hayibo. Engangokuthi angikhona ukuyigcolela. Yeah. Sikhula sinodadewethu siyalamana. Ngenhlanhla yena wahamba wayogana, washada umshado omuhle, wathola indoda emphatha kahle. Baba nomntwana. Hayi ngasala ekhaya mina nabantu abami abayithuna, abazali bethu sebandlulile emhlabeni, isimo sabanzima kakhulu. Ngiphilela nje ngemali grant ngizama namatoho umnyama nje empilweni yami. Sahamba isikhathi ngihamba ngicela nokudla komakhelwane ngoba kwesinye isikhathi sike silale singadlanga nabantwana. Mangabe kungasondelanga insuku zegrant kube khani ngithola imali ukuthi ngikhona ukuthenga ukudla. Ubaba abantu abami wazeka naye emhlabeni wandlula emhlabeni. Nguye bekazama ukungisiza angithengelele ukudla asize nangezimpahleni zokugcoba. Manje uyazi emhlabeni ukuthi kunjani uma umuntu uphila uhamba ucela nje ucela abantu bagcina basakubukela phansi. Kwenzeka ngelinye ilanga ngisedrobheni ngiyozama wona amatoho. Ngahlangana nomunye usisi sihleli lapha epark. Wathi ungunesi ubuya ePhongolo. Hayi asosangana ungunesi umhlengikazi igama lakho. No igama lakhe. Okay. Saxoxa sinaye ngambuza ukuthi ubekwa yini neBhetali ngokomsebenzi awukho. Wathi hayi uchashile naye uzozama leyo mpilo leyo. Okay. Hayi kwenzeka sixoxele nje hayi sicoxe egcine lapho sesi exchange amanamba. Sinalo usisi hayi siqhubeka nje sifonelana. Usho ukuthi lento engimxoxela yona yamphatha kabi. Wangitshela efonini wathi mngani wami ngicela ngelilanga sihlangane futhi khona la sahlangana khona. Hayi ngihambe nami sohahlangana khona vele edrobheni. Mangifika khona edrobheni angitshela ukuthi yena uke wathola umunye ubaba khona lezi zinto lezi ezilapha Facebook bathi ubaba banikana imali eningi angizazi nalezo zinto lezo. Ngiyababona lapha Facebook. Angangisiza ngale nto le ngimbuza ukuthi ungangisiza kanjani sisi ngoba nawe ngiyakubona ngathi uyifanele nami athi ungangibukeli phansi sisi mina ngiyayazi impilo. Hayi ngicale ngimhlahlamehlo ngithule ngimbuke. Athi nedi la ngingakusiza khona kumele ube nesiciniseko ukuthi awuye emumva kuyiwa phambili. Hayi angibekele udaba athi kunobaba omkhulu thizeni leboswazini owamsiza naye. Okay, yeah. Ngithi mina wakusiza kanjani? Uthi lo baba wangithwalisa. Ngathi mina wakuthwalisa. Wathi awangithwalisa nami ngenza inkingi ekhaya uzungibona ngila. Nami ngathwala ngomunye nje wasekhaya. Hayi ngiqale ngimhlahlela amehlo sisi. Nithi okay manje woba uthe uzongisiza uthi mangabe uyafuna ukusizeka ngakumikisa kulo yomkhulu loyo. Nithi ukuphi lo yomkhulu athi ule boswazini. Manje ngoba ukuhlupheka kungihlele emahlombe. Hayi ngithi mina kuye ngisayoqabanga sisa kahle ngizaphinde kuye mngani wami ngikutshele ukuthi ngicabanga ukuthini ngibuye ngihlale ekhaya. Ahamba amalanga kwenzeka ngilanga inyanga iphelile. Ngithi hayi ngingasolo ngihlupheka ke ngifonela udadewethu phela igazi lami. Ngimfonela usesi wami ngimcela ukuthi ngicela ngisize asina next la endlini. Hey abhoke ngolanga. Kanti vele sikhule singazwani kahle bekuyintandano tandokazi yama. Tandokazi wami ya. Vele after komshado kwakhe nje besingacommunicateani kahle sinayo efonini. Ngoba nokuvakasha bengingavakashi kasesi wami. And ayisuka ukuthi uhlala ekudeni uhlala khona la duzane. Hayi kodwa la Bhetali. Okay. Hayi leyo nto leyo ingiphathe kabi ukuthi umntana sekhaya sekangangilahlela izandla ngaleyo ndlela leyo.
kuvukele demon enhlizweni yami. Wathini mawumfonela? Wathi kimi ngeke azakhona solo ngondle angizame nami ngibe nendoda eza wangikhulumela nje amagama abhlungu azongizwisa ubuhlungu. Yeah. Kanti futhi ngapha nizwani nje kahle. Azizwani kahle. So ungazwani kwenu waletha muphi umthelela ebantwaneni benu? Ebantwaneni bethu abantwana bona bebathandana. Okay. Yeah, bebathandana abantwana kodwa bangavakashi. Okay. Yeah, bebathandana abantwana ngoba abantwana ngithi banamafoni manje sibathengela lokho ama-smartphone. Baya WhatsApp-ana izinto ezinjalo. Kahle bomama nje abangazwani. Okay. Hayi ngayithatha lento ngayihlanganisa ngalala ngabuqeda ukuthoma. Ekseni ngafonela umngane wami ngathi sesi awungisize ngalelo ladaba lelo. Hayi sihlangane noGeli. UGeli angitshela ukuthi lungisa imali engango 500. Sizohamba siye kulomkhulu. Yena samfonela ukuthi ngiletha i-custom. Hayi kube yi-weekend ngithatha abantwana ngibacelele kamakhelwane ngithi ngiyabuya. Sambe vele masifika kulomkhulu kusemakhaya vele le eSwazini. Hayi ngifike ngilisho udawa lami ukuthi ninenkinga so. Hayi ubaba angachithi maseka athi sesingakusiza ufika endaweni eright. Athi ufuna ukuthwala ngithi noma kanjani bawo net into ezongenza ukuthi ngiphile nabantu abami. So ake ngibuze kancane ukuze nababukeli lapha emakhaya bangadideki. Usisi lo owahlangana naye ne wathi uzokusiza ukuthi uthwale. Yena empilweni yakhe kwakumuntu onjani? Umuntu oqebile unayo imali yena noma maybe mhlambe umuntu nje naye oswele but yena uthi yena ngakuthwalisa. Cha ngokubona kwami umuntu ocebile. Okay. Umuntu ocebile oba nogqoko lwakhe luhle vele kakhulu. Ugqoke kahle usmart nje usesi nje alright webeka nemotonyana yakhe encane ayiphekela lapha ayibeke lapha ngaseparki. Okay. Yeah. Masifika lapha kulo baba ayisifika wasafika sekusentambama. Umkhulu athi ayisesa if uvuma umsebenzi sawuqala kusasa. Ekseni. Okay. Hayi asidingi indawo yokulala silala ekseni sivuke ngeintathu ekseni athi sizohamba siyesigangeni masifika esigangeni angenze wona lo mkhuba loyo wakhona athoya ngithwalisa angiqabe angiphuzise namanye amanzi ngathi bokuyigazi nje so but angazi ukuthi bokuyigazi lana. So wena mawutesta bekuyigazi vele? Bekuyigazi oba bekubovu vele. So wazake wena usabe nje ukuthi uphuze igazi ngalazo uthi ngilani? Futhi uyasazi isimo senjani? Uyinikela ngako konke okusemandleni ukuthi kumele ufuna lento oyifunayo. Ngoba uzitshelile ukuthi la ngizothwala la ngamela noma ngabe yini. Hayi masiceda lapho sibuyele ekhaya. Masibuyele ekhaya ungene mina kule gumbi lakhe nayo lo baba. Angitshela ukuthi kuze ukuthi ngibe namandla la ngizothwala ngomntana dadewethu. Hayi ngingasabi. Ngingangabazi ngoba vele sekunale zondo enhlizweni yami. Awumeke. Ubani utshela wena lomkhulu ukuthi uzothwala ngomntana dadweni o wena ubotshela yena ukuthi ngafika ngamxoxela ukuthi kwenzakalani ngoba wangibuza ukuthi ngiphume endaweni enjani ifamily yami kanjani. Okay. Yeah. Umcelela wena konke lokho ngayizolo ukufika kwini? Yebo. Okay. So kusaba kusasa kwakhona sengibantu engiphethula umsebenzi. Yebo. Okay. So ake ngibuze kwaba njani ke first day ukuphethula kwenu umsebenzi izinto bezenzeka njengoba usho ukuthi wagcina sowuphuza negazi waqhaba into ezinjalo wazizwa njani wena awuzange uthuke? Bengithukile kodwa bese sengitshelile ukuthi konke akwenzeke ke phambili ngoba bese sengifikile kulelo khaya lelo. Okay. Yeah. Masilapha ekamereni nalo baba lapha ngitholi ukuyindumbanyana yakhe lapha athi kimi kuze ukuthi lento yami engifunayo yenzeke. Kumele silale. Nilale kanjani? Senza ucansi. Okay. Hey ingithuse leyo ndaba. But ngoba athi ngoba mangenzi mangayenzi lento lento engiyizele la kuyofana ukuthi ngimosha imali. Okay. Hayi sivume nalo baba athi kimi masiceda ukulala la lento oyifunayo angeke kuphele ngisho 4 hours ingakenzakanga le ekhaya la ngibuya khona. Okay. Hayi ngiyinikele hayi silale nalo baba aqede lo mkhulu. Hayi ngingasazizwa kahle emzimbeni wami.
hayi akuhambe lawo ma-hour hayi sihlale siphumele ngaphandle sihlale nalo sesingaphandle hey umzimba wami ungilahle bhuti wami shaya uvalo manje uyabona kuthi kwenzakaleni nobaba mhlawumbe bekangifaka into zakhe olwenzakalani uyayibona bhuti sisahleli kunjalo maybe bese ntambama so ngingabekisa ukuthi bo 5-6 ntambama ingeni ifoni mangeni ifoni kufona usesiwami uyakhala efonini angibuza ukuthi ngikuphi ngithi mina kwenze njani athi nangumntwana lana uwile wacollapse waphuhla amagwebu wahlahla amehlo mababiza ambulance mase kufika ambulance waphelela endleleni yokufika esibhedlela ngithi mina hayi ngizofika but enhlizweni yami sengijabulile ukuthi nayi lento iyenzeka okay yeah ngiyibona hayi ngakusasa ekuseni ngimchazele lo mkhulu ukuthi sekwenzakala 1 2 3 athi uyayibona ke lento bengitshela yona seyinjalo vele lapha ekamereni lesithombe salo mntwana benginaso efonini ngasikhiphe efonini ngasi ukuthi siphume efonini ukuthi kube isithombe vele besihlatshwe ngeinarithi sibeke namakhandlela amhlophe ngakusasa ekuseni ngitshela umngane wami ukuthi hayi asisale sibuyele ekhaya ngoba sekuno double so manje manithi wena mawutshela umngane wakho ukuthi masale sibuyele ekhaya umsebenzi bese niuphethile nani washo njalo lo baba kimi masiqeda ukulala wathi seniuphethile umsebenzi yebo okay savuka ekuseni sabuya hayi kwahamba iminyaka kwahamba ama-month akucaci anginamali engenayo ngoba bekangithembisa ukuthi abantu bazongithanda imasisa ngenza sami khona la ngibuye ngilahleke khona mawuthi kuhamba iminyaka lento leyo uyenze nini wena ngayenza ngoDisemba ngonyaka ophelile no2024 yebo okay so yena umkhulu lo obuye kuye uyothwala umkhulu lo ngamfonela kunguFebruary okay asisancane usisi umkhulu lo ubuye uyothwala ne yebo wakutshela ukuthi isithwalo sakhe sithatha isikhathi esingakanani ukuze isithwalo sakho sifeze wangitshela ukuthi uzothatha mhlawumbe inyanga okay njengoba ngifike ngoDisemba kuye mhlawumbe ngoJanuary into zami zabe seyihamba kahle alright yebo hayi waphela uJanuary next sengihlupheka ungidlula kunakuqala hayi wena ngithinte lo sesi lo inamba yakhe ayisasebenzi ende la ngabadomi khona azange lo sisi lo mngane wakho lo ngezanayo yebo azange ngazi nokuthi uhlala kuphi ngoba besihlanganyela khona edrobhini alright yeah mase ngimfonela usesifona ayisangeni iqala inhloko idume manje kubo uJanuary kubo uFebruary uthi March ngihambe ngiyoboleka imali ngithi ngifuna ukubuyela khona kulo baba hayi ngigibele ngihambe mangifika lapha sengithola kuhlala abanye abantu askisi bangibuza ukuthi singakusiza ngithi khona ubaba isibongo sakhe bekungihlatshwayo ngithi ngifuna ubaba lo bekahlala la ubaba bekungihlatshwayo bathi ubaba loyo singcwabile ngenyanga ephelile ngoFebruary angithi mina ngiyekumanje singcwabile ngoFebruary okay ngithi mina hawo wena uye ngoDisemba kahle lapho yebo then ubaba lo ubuye kuyo bathi ngoba ngoJanuary bengikhona ukukhuluma naye efonini athi ngibekezele alright wabe ushona nini kena kusho ukuthi ushone ngayo lo February okay inhliziyo yami bebuhlungu manje into engilethe labo bobhuti wami ngifuna ukuconfessa kuseswami ukuthi ngamenza into ebuhlungu ngoba ebusuku ngisabuthola ubuthongo mangilele ngibona lo mntwana uyakhala uza kimi angazi into engizoyenza njani mangabe kukose kungabe ngemaphoyiseni uyangibophisa sekuzawuphuma kuye banendoda yakhe ukuthi benza njani ngami so nakushuthi kahle namuhla isolo kungalesandlo sakho yebo manje wena ucela ukuthi usize ukuthi ngisize ukuthi ngikhona nento ukuthi ngimtshele ukuthi ngenzani ngomntanakhe okay inzima kakhulu sizozama ukuthi simfonele uzozizwela ukuthi uthini kuwe ulindele noma ngabe yini ne ngilindelena noma yini ezokwenzeka futhi awusabi ukuthi uzoboshwa mangabe ngiyaboshwa kunendaba bhuti wami ngoba lento iyangidla ayisumzimba wami lo
Seyiziyangidla nje vele egazini. Angisakutholi ukuphumula. Yo. Noma ngibuka abantu abami sengibabuka ngiyabanyanya. Ngoba kusho lento angifaka yona isemzimbeni wami. Ngoba ngike ngazama ngayo komunye ubaba bathi umprofiti. Lo baba unginike ezinye izinto ngayisebenzisa kuwesi. Yebo. So bowuye kuphela or maybe mhlambe kukhona abanye abalaphi bendabuko Azange ngizame kwenye indawo. Ngaya nje kule baba ngumprofiti. why buye kuphela? Ngacabanga nje ukuthi mhlawumbe mangathola isizwe abangiyezwela ngayo ukuthi abantu uyabasiza ngithi. Udumile ukuthi uyibest. Udumile ukuthi uyasizana kakhulu. Uhlala kuphi yena uhlala? Uhlala khona la lokushini. Khona la Bethal. Yebo, but angeke sizwe kusisho ukuthi uhlala ngaphi. Okay, hayi. Asithembe ukuthi isicelo sakho sokuxolelwa sizohamba kahle. Niyayizwela ke babukeli beMrova TV podcast usisi sekalibekile idaba lakhe. Izindaba ezinzima kakhulu. Ake sithembise ukuthi sizomfonela ke sizocela abavezi bethu behlelo ukuthi bamfonele usisi sizizwele thina ukuthi usisi uyamxolele noma akamxoleli. Asithembise ukuthi masibuya la sobuya nayo usisi. Njengoba sinithembisele ke babukeli beMrova TV podcast ukuthi sothi masibuya ke bese siyamfonela ke usisi wakhe sizwe ukuthi yena uthini emva ukuthi azokuzwa indaba ezinjengalezi. Njengamanje ke sicele ke abavezi bethu ukuthi bamfonele. Sacela ukuthi usifonelele yena bhodwa. Hello siswami kunjani? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila sisi ukhuluma noBhuti Paris la ehlelweni lethu eMrova TV podcast. Angazi uma singakhona ukukhuluma la. Yeah, ngakhona ukukhuluma nami. Okay, yeah, la ehlelweni lethu siphethe usisi la uthi unguLindiwe ungusisi wakho akazi uyamazi. Yeah, ngiyamazi. Okay, uthi kunedaba akafuna ukuthi alikhulume nawe engathi li serious nyana. Angazi uma ungakhona ukuthi umlalele la. Hayi ngamuphi ithuba lokuthi ngilalele. Okay, sakhona ukukhuluma naye. Kunjani mntana mama? Ngiyaphila sisami njani? Ngiyaphila isazana. Hayi ngikhona dadewethu sala yagcinana. Ngiyaphila. Yazi ngibhalele lo hlelo ngoba ngifuna ukuconfessa kuwe mntana sekhaya. Isihlungu khona isihlungu engakwenza sona. Ufuna ukuconfessa ngani mntana mama? Ukundlula komntana wakho bokuyisenzo sami sesiwami. Hayi bo, ngangitshela lento ngitshela yona dadewethu. Chaza ngimamele. Isimo sami bosazi nawe kodwa bongakhona ukungisiza kodwa kwasevuka usathana enhlizweni yami. Kwangangokuthi ngahamba ngase ngiyothwala ngomntana wakho. Buzandile emhlabeni. Angeke kwenzakale ngengane yami chaza sisami. Ngahamba ngaye eSwazini ngayothwala ngayo umntana wakho. Hayi ngeke. Awungitsheli lokho mntana mama. Hayi ngeke. Angibangane nje kukenqa yakho. Ngiyaxolisa mntana sekhaya ngimisela ukuthi uthathe noma yini Ulilo moya wami. ngicela ungilalele sisi. Hayi ngeke. Ngimisela ukuthi ngigwetshe ngayo yonke lesenzo sami sakasathane engasenza. Ngiyikuxolele mntana mama. Wangihlukumeza emoyeni. Ngiyaxolisa sisi. Hayi wangiphula umoya wami. Ukuhlupheka okungenze nami ukuthi ngize ngifike kule simo engikuso kumanje. Ukuphumula ngikuthole ebusuku mangilele ngiyambona umntana wakho uyakhala. Kodwa Nkosi yami, kodwa Jesu ngivelelwa yini? Mntanami, igazi lami. Kodwa Jesu wami, hayi. Ngicela ungixolele mntana mama. Umile kuwe. Ngiyaxolisa sisi wami. Kodwa kuzomele ngimtshele umyeni wami indaba enje. Ngimisela ukuthi noma ungabiza abantu abadala kube ne-meeting ngizakhuluma lento engishoyo bese kuba yibona abathatha i-decision ukuthi kwenzakalani ngami. Hayi kodwa ukhulile ngihlukumezile emoyeni. Hawu bengicabanga ukuthi ngangenza into efana nale mntana sekhaya. Hayi ngeke.
Angingixole. Cela ungixolele sisi. Sengizoyikhuluma nawe dadewethu. Ngiyaxolisa. Hayi, ngihlukumezekile emoyeni sisi. Sisi wami usesekhona? Yebo, ngikhona bhuti. Okay. Uzizwa njani njengoba udadewenu esekakutshele le nkinga le? Ngifukile emoyeni, ngifukile bhuti wami emoyeni, ngifukile. Angahlala lento nje iminyaka engaka. Asithembe sisi wami ukuthi ngelinye ilanga uzothola ukuthi umqolele enhlizweni yakho. Hayi, kodwa manje kodwa ngizophumula, kodwa ngeke. Ya uzothatha isikhathi, angithi nami ngiya-understand ukuthi izinto enjengalezi uma zivela nje kube buhlungu egcineni ungagcine wenza noma yini ongazisola ngayo ngithi. Yebo bhuti, kodwa ukusola nje kwamanje ngeke. Siyabonga sisi wami isikhathi sakho sinikeze sona ne. Ngiyabonga bhuti wami. Okay, ube nalanga elihle.